Ovo je identifikacijski projekat Podrinje. To je mrtvačnica koja je osnovana 1999. godine sa ciljem identifikacije žrtava Srebrenice. Po podacima zvaničnim, oko 8.000 ljudi je nastradalo u Srebrenici, znači još oko 1.000 ljudi nismo pronašli i to je sad naš sljedeći zadatak zajedno sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine i Institutom za nestala lica. Oni su odgovorni u stvari za traženje tih novih skeletnih ostataka koji još nisu pronađeni i identifikovani. Ajmo probati vidjeti te ljude ovdje. Jednog Srbina, Srpkinju, Židova, jedno dijete, možda jednu ženu, jednog političkog zatvorenika, Hrvata, jednog Hrvata u logoru 1991. i jednog možda srpskog bjegunca od rata 1991. Ajmo ih pokušati vidjeti na način da se ne možemo vratiti kao da se ništa nije ovdje događalo. Sudac pita tko je ta osoba, on kaže ja mu znam nadimak, ne znam mu ime recimo. I utoliko vam je onda nestvarnije da dođete i ubijate tog čovjeka koga ste vidjeli u kafiću 50 puta, koji vam ništa nije u životu napravio i vi dođete i ubijete. Aj mi objasni, molim te, razlog koji to mora biti. Da ubijem nekoga. Pa ne znam kakav da mi je neprijatelj. Boga ubio, pa taj život više ne možeš vratiti, gotovo je. I odakle ti pravo da sudiš? Šta to mora biti? Šta ti u životu napravio taj nesretnik? Šta ti napravio dijete od 16 godina? Pošto mladih ljudi. Kao uglednog doktora kaže nam molit, kaže ajmo ubit će fratra, ako ubiju fraleja pobit će oni nas svih za par dana, nemoj ovaj. I oni su stvarno išli. Evo nalazimo se jer se upravo na današnji dan, dakle 11. na 12. maja 1941. godine dogodilo to masovno hapšenje Srba Glinjana koje je rezultiralo masovnim zločinom u noći 12. na 13. maj. Svako ko je osjetio bol gubitka voljene osobe nikad ne bi poželio da se tako nešto i tu emociju koju on osjeća da se tako nešto desi nekome drugom.